Ukoliko spadate u onu grupu ljudi koji muku muče sa alergijskim dermatitisom, sa ekcemima, sa različitim vrstama svraba i alergijskih promjena na koži, hoću da vam skrenem pažnju na Bioteo Fitomel melem protiv ekcema i ujeda insekata, koji u svom sastavu sadrži neke od biljaka koje stvarno deluju fantastično na našu kožu i mogu da nam pomognu da ove probleme, koje vrlo često mogu da traju godinama, uspešno rešimo. Jedna od njih je hajdučka trava, svakako jedna od najvažnijih biljaka u našoj narodnoj medicini, koja se vekovima koristila za lečenje raznih oboljenja, ali prvenstveno za lečenje kožnih promjena. Tu je naravno i kantarion, od koga se pravi čuveno kantarionovo ulje, možemo slobodno da kažemo narodni lek za sve ili panacea, sa velikim opravdanjem koje je dala i nauka. Kantarion takođe ulazi u sastav Bioteo Fitomel melema. Tu naravno ima i drugih biljaka, tu ima i nevena, ima kamilice. Ovaj melem sadrži ulje žutog noćurka, za koje lično mislim da je jedan od najboljih biljnih lekova protiv ekcema. Ima tu ricinusovog ulja, bademovog ulja, aloja, esencijalnih ulja i jedan, dakle, vrlo kompleksan sastav. Ali, iako je sastav kompleksan, ovaj Fitomel melem mogu da koriste i sasvim mala deca. Dakle, može da se koristi i protiv dečijih ekcema. On se nanosi tako u tankom sloju na kožu. Meni ponekad zna da se desi da na rukama, kada koristim deterdžent za sudove ili dodirujem puno ključeva i novac, se pojavi neka mala alergijska reakcija. Tako da ovaj melem ne ostavlja uopšte masne tragove, prijatnog je biljnog mirisa. Može da se koristi recimo posle depilacije, ali ukoliko patite od ekcema i ukoliko imate problem sa nestašnom kožom, da se tako izrazim, obavezno nabavite ovaj melem.